nga tupden jaso yin tanda Europe chid numbers la teron France ki lungtin France interne music game ga na don den rewe yu be thola sarkhang ge jimjik chambe ge dikola nature koran se demdong khan nang go bodan rewi jangon demdo chisa khamgla ngama tebad Nepal zin bodan bayuzini Mingshang yosho ge khamba ge Mingdi la ni Himalayan jikta na jiratan yorba o te thola sarkhang ge jimji go ge jimji jana sha te thola daron shoga karma ji zam go ni churchi thona so an te kola ngi ni chi namba sola jurje na seshe chi na samso. Julie Pietri, bonjour. Bonjour. Membre de la cellule investigation de Radio France, La Chine impose-t-elle sa version de l'histoire dans les musées français? O tanda tonda karla guzna jana zhungu lurji shetang de paransi ge demdong ka nala shir chuya ge zangka tang yorbe zini andanda sargo bag fans antang ka sargo bag kurang ga dandu shusha yugo ani sargo bajwa Julie Petra Morana kachetigdo. Julie Pietri, bonjour. Bonjour. Membre de la cellule investigation de Radio France, vous avez enquêté sur le musée Guimet à Paris, musée national des arts asiatiques, qui abrite notamment l'une des plus belles collections au monde d'art du Tibet. C'est tout. Ani Julie Petre ani chirang parans go longting kang ge jimjig chamba ge chome res ni chirang ge music game ge demdong kang ge thola jimjig jang na yores ani music game na Asia ge juster ge ani ngazo parans er jayung ge demdong kang chimbu jiresh anti nalo la zambolo na yongsa ta go bonu kodub ji ge ni Juster Nawoku Chala Mongo Yakshuti Yosaga Nindemtonga Chadores. Aujourd'hui, le début d'une exposition sur la dynastie chinoise des Tang, présentée comme une exposition exceptionnelle, mais qui pose aussi question. Oui, à cause de l'emploi de certains mots qui... Ani teron chindab chikchige tsini khatambares, ani music gimme ge demdong khana la ni jana go lorju nang thang jarab yorwa, thang jarab turub dumba nang thang jarab go lorju thola mixe ge demdong ji tarik na shas ani de ngoftu jetante na ani hajang ge mixer wa shi yor slab shas ani de thola ani togde mangu yung de ge garchin sna demdong din thuna ne tharni khashi pechu ta ya thola ya mixer ko po ta jana re ka wa sola ne sambulo na la tiwak sarwa ta to kwa sa wa chi yong ya ge shi cha da shas. Interroge les spécialistes du Tibet. Pourquoi? Parce que le grand rival de cette dynastie chinoise à l'époque, c'est l'empire tibétain, qui ne s'appelle plus du tout comme ça, qui s'appelle Tubo dans cette exposition. Ani jana lorji na ni turub dambi na jana ge thang jarab ge kap se chimsi je ge stopshik dambi ge ni zambu jar kap de po cha do res. Ani tanda go bolla na Tibetan Empire sigro inji ge na ana l'empire tibetan parans ge na de lagu gu yor de derong ge demdong khandi na ni ani jana ga thang jarab jana go jong da music game ge nyamdir ge koduk chi sha ju ge thang jarab ge ani demdong de ge na la an po na la Tibet zing chig de ta man do se ni thobo zing chig sa wa chi pe shi ta sha sten da song za jana re kwa wa ta po re kwa wa ning khewon do zu ya de jablo la ya chaps ge mi yer da jana ge ni nam ju po ge thar ne de yin jin na ge Tibet zing de po mi rig da je ko ge thar ne de je chi yong ta la du cha de ju de naksab da ya ge le tong ge cha shi je man nam nyam che ne to kwa chi ji cha ge res. Et ça a son importance pour la tibétologue Katia Buffetry. Pour un tibétologue, ça ne peut que le faire monter au plafond. Parce que, d'abord, cette expression dynastie Tubo n'est que sous la plume des chercheurs chinois. Ani por ka wa Katia Buffetry la Katia ti do wasa go ba ne tanda ge
탕 제라부 그 뎀둥고 촌나 보단드웨 그 타녀데 토보 베체 당야데 용사득 찍마도 요 말스 자나고 중고 고도로 요비 자나고 중고 왕주로 요비 그 자나게 심지과 저와도 소그 쇼신비 그 타녀 토보데 베체는데 이 피르젤라 베체 담바 탕당고 인자 인사마라 다지가 남라다고야 노시기도 토로도 요레스. Et donc, c'est ça la politique chinoise. On fait disparaître le terme Tibet. Est-ce que le travail des musées, c'est de réécrire l'histoire à la demande d'un régime autoritaire? 아니 다 야나 고종그 스치다 사위가 먹이르디 트바드즈는 보지위 타르네디니 제치가 니츠르 페레고 소미기다 아니 나니 메바조야 데레스 나다 난관 자야와 따로 조야레스 다 텐더 손잔 단다 코란즈고 파란색 뎀동 칸그 링겐젠데 제리 수디 아니 서관 게르추 바지 그 장가 당지 과자 당바 당지 미르기 잠바다 그 로르지 스타트 돼야데 콘셀링게 리베스 텐데 코라 한사 요고네네 대화가 남바 토니 까모송고도. Effectivement, le président chinois Xi Jinping ne veut plus que le Tibet soit appelé Tibet à l'international. Rappelons que le Tibet a été envahi militairement par la Chine en 1950 et que depuis, la Chine tente de gommer l'identité tibétaine avec... La quoi de Jana la Xi Jinping go Wangche Zimbane uzonde jechi ge dingcha gang la jechi ge ni tsir sanjir ni nare chapse go somi ge nare jechi ge ni communication pasu chan dan chang na la bo dan ro yi bi ta ne Tibet de peshu me ba zo ya Xi Jinping ge chapse ge ma yer zo de cha de res tende sonza ta la quoi de Jana go po de chulok chik tang go ja ar ngapje thamba lola ane zanzirji rama takho pongjik je zanzirji res ane bok degab da mirik rigjong o dan je wa saktur je ko lingo rab da rembe pere je lakwar dong gomba tongcha mango saktur je yoba ma che 당사 대가 다 권한서 마 레동가가 람로 마촌자 당상야 머럽사와 보바가 누 부구 춘주도서 아니 야나가 잔도 랍다 당제 아니 추선이 그 사브제라 야익 자케셔서고 코리그나 보면간가 재미라 조려가 아니 스징 안 봤어 락터체다 지금바 디그 타트가 먹여디 보메리고 모다 르기종 아치 남바간가 배용간가 아니 작도를 당한다 낙습 당야 어디 자나고 좀그 찹시 메스르피라 찹시가 먹여린 바데 세오레스 autres, destruction de monastères et enfants envoyés en pensionnat pour apprendre le mandarin. Julie, vous avez interrogé 7 spécialistes de la Chine et du Tibet. Tous vont dans le même sens. 아니 단다 sargoba Julie chirangononi janargo da burgo miudenla ni anadundik thola jandinashas an samago gomo songdu da nangdongi chani khashokchiglan dogudu o tenda sonza. Répond le musée Guimet. Qu'ils ont été rigoureux scientifiquement. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le musée est critiqué sur ce sujet. En début d'année, la salle Népal-Tibet est rebaptisée Monde Himalayen et le mot Tibet disparaît presque totalement des petits panneaux explicatifs accrochés près des œuvres. Une source très bien informée. udunla driwa tangche khonso kamo sonsong che kwa rane music gimmick de na dun thota la langsho karare do khonso kalcha kar shegdus ani music gimmick ngoni la ya chabi na no khonso go na dun ganda shi dem dun chebi na tsarig dhamba to na jip chako ko jimjig yuju ko ni leka chi go yosegdus yena ya music gimmick la chunji jiba de thang tang go mare se ne dalu go longu chinda niwa ne zonde music game nang boda bayunu tunju gi jango de se yosaga khamiga khapshangla Tibet Nepal zeti ores inaya konso talog chinda niwana zonde ti Himalaya injecting zela pha juratan yores tiga amgerti anu poku jango dandwa yubi ga ne deshe ga ne tsigjur na la posing tanya de naksab ta ya de redos
tenda sonzan de tola ni labjong langji shik chombo yongbi da khonasa chongji shik chombo yongjimbi katuk de chade res. Et nous a permis de mieux comprendre ce qui s'est joué en interne. Nous avons fait lire son témoignage. Le mot Tibet est quelque chose qu'on souhaite éviter. Cela Ani Julie sargupa ngoni music imi ga nangkar ga leje chwa nanglo ga leje chila ani khorang ga karsugur ming sargu matum beton ka chetin z charanzu go music imi ga ani nanglo la danda ga jana da France ga bar nyamdru ga ton demto ramba khashi chibi go letun di jurum na la boga tanya naksong tang ya de jimsan kariz ka chetin de zambala leche diga kacha kanga shenpa di Khurangsa yikto paapsha ni moranga logoyala ani kala kuduzi na nga su demdung po tangriwi demdung tatu chute zamba la ani po jiwi tibar zingi tsik di pechi tang mango ya tapshu cheche ani kanta di jimtsang su di Khurangsa music imi ga demdung ga jangur ga jenda jingi jana gozhong da jana ga kenyer ka konsola ne contre mal poto madre chete konsa zabzab ji keche yins pourrait soulever des réactions du côté de la Chine. Mais c'est faux de dire que Guimet veut effacer le Tibet des consciences. Ce qui importait, c'était surtout de ne pas utiliser le terme chinois Xizang. tene ngazo ngoni music gimmick nalo la takur yungi su samno na pojiwi pakcha da pojiwi go shiwa de naksab da teta ngazo myer mare ina te yimbe na ngazo ngoni jana jong go namji chog jimbi bo go tsabla shizang zeng de peche tang go ngazo te tang yo mares o de music gimmick leche de ge den da song dos. Ce n'est pas un recul, c'est une adaptation. Une forme de ni podge thanya de shinten jeba de nyamchas ke maresa nehtang sarwala na chambi ge chari na dang jeres d'autocensure. Donc, les modifications, c'est très subtil. Il est écrit à la place art tibétain, sont faites en février. Et ces modifications font réagir jusqu'au gouvernement tibétain en exil. Oui, et à Paris, les exilés manifestent devant le musée chaque week-end. Tenam milite pour un Tibet libre. Il se souvient encore de ce qu'il a ressenti il y a 19 ans en entrant pour la première fois à Guimet. J'ai vu des pièces sacrées qui datent de la 5e Dalai Lama, c'est-à-dire il y a à peu près 300 ans. Moi, je me souviens très très clairement. Je me suis dit peut-être que je dois enlever mes chaussures pour entrer dans ce lieu sacré. ane tandaga music gimi go ne tandago pogu chala yose ge ne mingshang de Tibet de naksub dangje Himalaya jiktim jirwa tangla tangba de la zanshur nane ne namjur shikchumbu chumba ma tse ne zanshur gozhongo uchi ngoni dati tola chare tang dende chi ne lakwal de paranz na boni pebi ge zanshurwa dosu yina de dandrewi ge mandubi namjur kichada jiwi ngorgur lengur ta pejim barisha san lakwal de ne tenam shungi do kola kachati de zambala lor jurguz ngon la konsar ngawa chodan rewa yobi ge ne demdo je nanso dekab de ani pet lo semje ya nguz ge ni changu den demdo je mi ge tongdan korang ngoni semba na ngomba ta lagang je ya zugu yobi ge chorwa de cheso ga na konsar ngawa ni yongju gu cha kakson tekten den jasan yongdong gomba ne de nga so lamgo bi zabzab chi tugur bas on koran den de chigu men nam nyam ya den de samda den de chinyons. C'est pas très ouvert ou clair, mais c'est très insidieux pour moi. An tati chala music gimmick ni bogo tsigde ming de ju jayo dosu de cheksa nangsa meba ani chiga ngosa doba meba toni chale nangta toni pemesa nakuk ngane ni leka jena pemesi notsab janjir shas. Ce que Musée Guimet est en train de faire. De son côté, la présidente du musée Yannick Lins dément toute autocensure et toute pression de la Chine. Non, désolé de dire que c'est du fantasme. Ani tanda Julie sarguba ngoni music gimmick tsokso Yannick je lens la kacha tvins tanda nadun di tandro yubi pogo tarnya de Himalaya jiktin jurwa tanda ndemdong ka nangkar ke ledon chesho yimbali jana go jung go nushik sawane mens te koran so ko samno nane nawa gandran sheba ta ani konsola kendip da jimi chunje res tenne sawan ngoy ni mares de la landip chisons.
Pour nous, c'est un non-événement. On est dans ces époques-là, des fake news. Dans ça, je suis au Talam Nani, Nitsur Zuma Chapirjia, Tutsu Tubu Shivas, Tenda Sonzandi, and Nitsur Zuma Shida, and Nadon is Membala, Musichios, Morangla Tantarisha. Etc. Moi, je suis fondamentalement très sereine. Pour elle, ces changements n'ont rien à voir avec la politique. Ils visent juste à donner plus de clarté aux visiteurs. Tenda Sonza, Konsugu Tanda, Pogo Tanya Mara Naksubji, Himalayan Jifting, Karsha Sava, Mingshan Sava Triati, and music gimmick Nani, Zigmo Azula, and Kashan Sebuzuya, Kobda Sebu, Techete Mado, Dijablola Chapsico Nushi, the Kekush Mess, than the music gimmick and Ganzin, Yannick Lanzig Kajatus, Landesha de Jabdo. Julie, vous avez aussi enquêté sur les liens financiers entre le musée Guimet et la Chine. Oui, parce que le musée Guimet... Julien Chirangoni, Jimjik Jurum Nani, and music Guimet da Jana Barola, Ponjur Gundra Yumi Tola Chanang, Jimjik Nandua, State and Natun de Candaredos, Tivatandua. Célèbre les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Des centaines d'œuvres sont arrivées de Chine. Ane talo chashana parans da jana war de chindi gendwe zino lutuji tamba korwi mixer ke ani zago na so jo godri chire tigi jurum na ni talo jana ni thumbi ganao chala naka jala za duksu jor yores demdon che chate. Et de l'argent aussi cette année par du mécénat, ce qui questionne Pierre Cambon, ancien conservateur du musée Guimet. Ani chala naka manda jaza France la joba matse ani panjure ngi chenji jana ka ni demtun de jinda ga mingthoni panjur manguchi ra yor se de na tun de thola ngama music gimmick leche yingi pya kombo la skachete na kongung gongsro songodus. Le mécénat n'est pas gratuit, en fait, c'est toujours donnant. Donc, et quelque part, c'est ouvrir la voie à une prise de contrôle, ou en tout cas permettre à la partie d'en face d'avoir voix au chapitre. Donc, à mon sens, il faut vraiment doser. Par exemple, un pya kombo go sonya chena chiji ge ni jinda zaya mingla mécénat segeres ani mécénat zena konso go panjur go japten chingen ge jinda ato sugo jinda jabina jinda di ngazo rimba meba thoni remik thona teba marese yang konso la doba chikong yores ani ganyang zo choni la campaign yojichi samlo dani jinda chigaran koran sugo doba ta koran sugo charje karyo na tawa karyo di nalo chuglam na konso chugo chigar bas tenga so yongta ka namje jinda do so pashibu tengo yor bas di Jamik jinda choyina ani jamik tawa tara jamik chapse tara jamik miyarta leke chigwa yimba ngaso samdana tina thongthong barwas pya kumbuga ni ngama music imig leche chimbi chani nyamyong ka thone ni kamunde songsha. Si on prend l'exposition sur la dynastie Tang qui commence donc aujourd'hui, elle a été financée en grande partie grâce à une entreprise chinoise, MGN. Ani talogo jana go tang jarabu go damjo yubi go tang jarabu joji thola ka mixer ga na parans music game na demdon chia ga chete dosong de ga jinda jingen de jana go jong da takar ro yu ga kenyer ka MGM zingen ne kenyer kan go tapshi ten se go wa ani euro sayak chigla ga jinda ji ne sur dus MGM, qui a organisé une levée de fonds de plus d'1 million d'euros. Merci Julie Pietri. L'enquête complète réalisée avec Nathanaël Charbonnier est à retrouver sur notre site internet et à écouter samedi à 13h20 dans l'émission Secret d'info. Merci encore. Julien Chirala Tuji Shundu Johnsons, Matse Tanda Natun de Tandre Ubigani. Music gimmick natun di thola music gimmick chilik chetan natun di thokala ne faran so longchi gang ga jimji gi jip cha ko chi ore de gi nyantu di ane zangkur di ga reza karshu gore pemba ga ne shutu chisu tangu che karma nishi tambala ane France andan ga longchi na yacha ne chur de jangshan nang gres ne tratsik na ne santhap gres Nitsi jib tabu di ninja yons, o dinda songsha an derung ga ni karsu gurida.
쇼게 추수 된다 까마 정가라 파란색 롱틴 프랑스 안테르나니 아니 쇼게 된데시 산주지 토요레 된다 손상이 사마 홉다가라치게 냐 야네 야지 조르나 디바로 찰라 쇼고도 된다 손상 덤버 냥게 지노 포칼라 법지시샤요 근데 아주 파란스다 유럽 치제 야가르 보나 유주 파란스게 먼칭인게 낙산지르디 아주 지지 보면 참한 그 레지스티 캠판다 개원된 저 유비가 산지리 첨부 진산 단다가 나둔디 토라 단다 뮤직 기미 타와 타고 좀그 요데 잠발라 아니 파란스니 산니 그 보미만 공원이 보지 치나니가 지지 보미가 그잡 좀비 타니 이직도 그 링거 랍다른 번도던 로신바이 카도그리 다대차라 뮤직 기미 근간증거 타와 창증거 감옥 송단데 된다 송고도 안남바 송고니 니츠르 그 폰지르스나무다 갑도가 니츠르 가르가르 통구요베 나돈데베 때 쳔도고 세대미니 니데니 남버세대로 뉴스 보이라 보켈라 파츠 주르자니 냠도 슈바이 남버서 아니 이 탄지만 자용 투지체